Her work shows the world the vital role agriculture must have in the resilient recovery from conflict and restoration of peace. For making her mission to turn minds to vines, I am so pleased to announce that the 2023 World Food Prize laureate is Heidi Kuhn. Thank you. Today, Heidi is actually in Azerbaijan as we speak. She's working in Azerbaijan to remove landmarks. I want to also welcome Ambassador Ibrahim from Azerbaijan, who I think is also here. Ambassador, thank you. I'm honored to have you and many other ambassadors here. It will be our honor to present the World Food Prize at the beautiful Iowa State Capitol in Des Moines on October 26th. This will culminate the event of the 2023 International Orlog Dialogue from October 24th to the 26th, which will be held in person as well as virtually. Our theme this year is Harnessing Change. Again, I want to say thanks to all of you for coming today. I hope to see you all in Des Moines in October as we celebrate our 2023 laureate. Again, thank you for being here, and congratulations to Heidi Kuhn as our new laureate. Thank you so much. And we're going to work with the women and ANAMA and we're going to security, and I feel like I should say I'm not from Iowa. The Office of Secretary of State is not sure that there has been one sitting on that desk since the first Secretary of State. Jefferson famously said the greatest service that can be rendered to any country is to add a new crop to its crop. Norman Borlaug, the inspiration for the World Food Prize, effectively did that by giving new life and added products to staple crops, wheat. Several weeks ago, our next speaker appeared before a Senate committee, and among other things, after all that was, several hours, mentioned the importance of adapting crops and the importance of soil fertility to food security. I can imagine that both Thomas Jefferson and Norman Borlaug would have agreed. In our community, Mr. Secretary, it's a high honor to be mentioned in the same sentence with Thomas Jefferson and Norman Borlaug.
That honor belongs to you. It belongs to you for the priority that you've given to combating food insecurity and providing skill behind the food price. It's my privilege to introduce my boss, our Secretary of State, Thank you very much. Welcome to Iowa Day. This is a shameless promotion to me, the state. And I'm glad Barry mentioned that he's not from Iowa, because I was going to ask, is there anyone here who is not from Iowa? And it turns out that apparently Barry, you... Hörmətli rəsmilər, səfirlər, millət vəkillərimiz və həmkarlarımız. Hamınızı təbrik edirəm. Hamımızın ürəyindən olan bir hadisə baş verdiğinde. Dear guests, dear officials, dear ambassadors, diplomats, everyone who are here, I want to thank all of you and congratulate our dear Heidi Kuhn. Something from the bottom of my heart happened right now. Heidi, Step for Peace. Step for Peace Heidi. Bu Heidi'nin ilk teşkilatının ilk adıdır, Step for Peace, ve sonra da bunun sloganına çevrilmiş bir çağrıştı. Hayatını sülhe, hayatını barışa, hayatını insanların rifahına həsr eləmiş bir deməli mücadilə aparan xanımdır Heidi Kuhn. As you always mention, let's take our first step for peace. So this is your first slogan. I think Heidi Kuhn is someone who dedicated her whole life for peace. So that's Biz düz bir ildən bir qədər artıqdır ki, Heidi Kuhn'la əməkdaşlıq edirik. It's almost more than 1 year that we are cooperating with Heidi Kuhn. Və bu işdə həm ANAMA'nın rəhbərliyi, həm Azərbaycan hökuməti bizim bu əməkdaşlığımıza həmişə çox isti yanaşır və həmişə bizi dəstəkləyir. In this cooperation, our government and also, of course, ANAMA has always supported our cooperation with Ms. Heidi Kuhn. Heidi'nin bu gün burada bizim aramızda olması da bu çok büyük bir tarih hadisədir. I think having Heidi Kuhn among us today is a historical event for all of us. Heidi, biz sizi təbrik edirik. We want to congratulate you again. Ben sizin Qarabağdakı göz yaşlarınızın şahidiyim. I am a witness of your tears in Karabakh. Ben elbette ürəyim doludur, çok şeyler diyebilirim. Of course, I have so many things to tell. Ben gurur duyuram ki bizim tərəfdaşlığımız var, əməkdaşlığımız var, ideyalarımız, fikirlərimiz üst-üstə düşür. I'm really proud that we are partnershiping, we are cooperating, and we have lots of common interests. Ama bugün en çok hakkı olan, danışmaya hakkı olan sizsiniz. I think today it's your right to speak. Ve herkes de səbirsizliklə sizin konuşmanızı gözləyir. I'm sure everyone is waiting impatiently for your speech, so please. Oh my goodness, ladies and gentlemen, distinguished guests, and to the beautiful government of Azerbaijan, and to my dear friends who invited me on International Women's Month a year ago, 1 week after Ukraine war broke out. Here I am today on the advent of Mother's Day on Sunday, another significant day for women
because we bear the seeds of life. And it is our responsibility, our global responsibility, to cultivate seeds of love, seeds of peace, and to do everything within our means to eradicate the seeds of destruction caused by landmines from the face of the earth. I'll speak for a minute, you can translate after, but I just want to tell, for those of you in the room who may not know the story, you know, I fifth generation Marin County, my family taught me about appreciation of the land and its people when they came to California in the 1850s, and that pioneer spirit of never giving up. My family were farmers and ranchers. We had a 2,500 acre ranch in a place called Marin County, the other side of the Golden Gate Bridge. But those principles and ethics of caring for humanity were passed through generations. Life gives us many challenges. When I have a 1, 3, and 5-year-old, I was diagnosed with cancer, malignant cancer. And anybody who's had cancer and goes under the knife, my promise was, dear God, grant me the gift of life, and I will do something special with it. Well, that promise is manifested here today in the house of Albert Nobel, the home of Albert Nobel, who invented dynamite. And I will promise you, with this honorable World Food Prize laureate, I will do whatever I can within my power to eradicate landmines with the power of dynamite. Let's create a landmine-free world from the heart of Azerbaijan to the world. And I would just like to, thank you, but thank you so much. I have so much in my heart I want to say, because I first learned about landmines when I saw Princess Diana walking the minefields 1 year prior to her death. And I saw not just a princess, but a woman who was compassionate. I had 2 boys her same age, and I couldn't imagine children around the world not being able to kick a soccer ball out of bounds, to hike the mountains or run the beaches with landmines in the ground. This was so foreign to me. So I took action and went outside of the comfortable domain of the San Francisco Bay Area. And I'm so very grateful here tonight to all of my community, to the California vintners, to people who just showed up. This is the power of an American dream. I know we live in a world today, there's such a sense of apathy, and nothing's going to work. We've lost our hope. But having this week walked through again the minefields of Karabakh, I walked again because I saw it a year ago, and I thought the world needs to see Karabakh and see it for what it is. This beautiful black garden named for the dark black grapes. But today, it's a black garden riddled with the seeds of destruction caused by landmines. Now, it's been an extraordinary week for me to be here in your beautiful country, and yesterday to place red roses on the grave of your national leader, as well as his wife. Minefield in Karabakh, I just honor Vugar, my dear friend, who safely escorted me through the minefields. You know, when they ask you your blood type, it's a very defining moment. Thank you, please stand, for your courage, Vugar, for your courage and the courage of the 1,600 employees. These are the real heroes. Vugar, we couldn't do this without you. You know, we should create the global heroes here tonight, are the deminers, who are going to be on the front line for peace. And I think tonight I would like to take the $250,000 cash prize and hold it up to the world today and ask the world to match it. From Silicon Valley to Wall Street to London to Geneva, let's raise the money and the global moral currency, to eradicate landmines from Karabakh, hold this up as a beautiful Minds to Vines example, and one day I hope to have a Roots of Peace
Minds to Vines label of wine that I can pour and share with my friends in Napa Valley and really toast to the vision of turning minds to vines. And a true fairy tale story that only Isiba, my dearest friend, and her father could have manifested. So from one side of the world of America to these great team of, raise your hand if you're with IEPF and walked a minefield with me this week. Yep, there you go, guys. And those who document, you guys documented this, because without the power of media and without the power of getting the story out of this room and into the world, you know, we're just getting started for world peace. It's that giddy up spirit that I have. And in addition to asking the world to match immediately the $250,000, I don't want to wait till Christmas to get that money. I want to make sure that I get you as many D-miners that you can professionally train, and I want to get you those Marshall Legacy dogs at $25,000 a dog, and whatever you need to do your job. Absolutely, absolutely. And I'll adopt a dog tonight. How about that? You get a dog, a Heidi dog. You can name your dog Heidi. I'll give you one dog. Yeah, you got a Heidi dog. You get $25,000 of my $250. So there you are. Game on. And the other really important thing I'd like to conclude before we go drink some beautiful wine and you hear from our beautiful government official, a powerful woman who is sitting at her table. We formed a partnership this afternoon. I don't know quite what that partnership is going to be, but it's going to start tomorrow, and we'll let you know what it is before Mother's Day on Sunday. The last point I wanted to make, and it's a very, very important one to the United Nations representatives in this historic room now. I suppose it's historic. I still can't believe it. I think this is just like a strange movie that just happened. And maybe I'm dreaming. I really, it's beyond my belief. But the very serious thing that I'd like to call forth in this room is the establishment of the 18th Sustainable Development Goal, because all of the 17 Sustainable Development Goals cannot be accomplished without the eradication of landmines. And I salute the country of Azerbaijan, of Vietnam, of Cambodia for also calling forth. That's 3 countries in the world. But let's do this. Let's show that as human beings, perhaps we make mistakes. We forgot one. But you can have a great golf game, 18 holes of golf, 18 Sustainable Development Goals. Let's get creative on this, and raise the money on those golf tournaments to help Karabakh. Because I want to come back with my 6 grandchildren and my beautiful granddaughter who's going to be born on May 27th while you're having your D-mining conference, little Adeline. I want to come and have a picnic in Karabakh. And in 10 years, I want to be able to run free. I want to pick flowers. I want to spread picnic baskets. And I really want to drink some good wine. So get me that 18th Sustainable Development Goal and we can make this happen. So without further ado, I would like to certainly honor my newest best friend, who I actually held hands with the whole time, just kind of shaking there, wondering again if this was reality. But this is a deep, deep honor to me. I thank you all. I thank my hosts here, most especially, and his beautiful daughter, Isiba, for manifesting this beautiful dinner a year later. We have work to do, ladies and gentlemen. Minds to Vines, Karabakh. Government officials. Yeah. We'll translate later. Aslında tercümeyle kimse belki anlamadı sorulara tercüme etmek istersiniz siz. Your language. Speak in your language. I spoke in mine. İlk önce aziz dostlar, ben bu güzel kadının biraz önce çok söhbət elədik Mədəniyyət Komitəsində, Milli Məclisdə, Parlamentdə. Mən onun insani duyğularına heyran oldum deyə bilərəm ilk öncə. Mən hesab edirəm ki, onu göstərir ki, qadınlar sülh üçün daha çox şeylər edə bilər. Sadəcə onlara daha çox şans və dəstək göstərilməlidir. Sizi çox təbrik edirik. Sizin uğurunuz dünyada milyonlarla qadın üçün çox böyük örnəkdir. I met this beautiful woman
coming here in the parliament, and I was amazed by her great personality, human character. So your success is not only yours, but it's also millions of women's success. And Onu söylemek istedim ki Heidi Hanım yaxşı bir söz var. Deyir ki insanın qəlbində ya sevgi var ya da yoxdur. Əgər o sevgi varsa o sevgi hər şeyə eyni dərəcədə sevməyə qabildir. Heidi Hanımla biz söhbət edəndə mən onun dünyada ağır bölgələrdə yaşayan uşaqlar üçün, qadınlar üçün nə qədər çox narahat olduğunu daha yaxından gördüm. Mənim atam müəllimdir, onun gözəl bir sözü vardı. Deyirdi ki, insanı digər canlı heyvanlardan ayıran bir şeydir. Heyvanlar da öz ağrılarını hiss edir. Amma insanın heyvandan fərqi odur ki, o başqalarının da ağrısını öz ağrısı qədər hiss edə bilir. Dünyada başqalarının da ağrısını öz ağrısı kimi hiss edə bilən insanlara, şəxsiyyətlərə çox ehtiyac var. Və belə bir xanımı tanımaqdan hamımız düşünürəm yaxından qürur duyduq ki, o məhz belə bir insanlardan biridir dünyada. So she says that there is one saying which says that you either love, you either don't love. But I can see that you do have a great love. And another saying from her father, which used to say that animals also have feelings. But what differs us from animals, we can also feel others' pain. So when we see people who can feel others' pain, we really appreciate them. And I'm happy we have someone like you, and of course there are others also. Like she could notice it while you were speaking about Karabakh and people. Biz Qarabağdan çox danışdıq. Umut müəllim, mənim əziz qardaşım, dəyərli qardaşım, ömrünün 30 ilindən çoxunu məhz bu mövzuya həsr edən, özü də ailəsi ilə bərabər bu mövzuya həsr edən əziz qardaşım Umut müəllim, Heidi xanım, biz geniş şəkildə Qarabağdan söhbət edəndə mən orada da dedim, ədaləti dəstəklədiyiniz üçün çox təşəkkür edirik dedim. Çünki bizə məhz ədaləti dünyada illərlə bunu istədik ki, məhz ədalət dəstəklənsin və sizin qorxmadan, heç bir təzyiqlərdən, hansısa sizə qarşı edilə biləcək, bilmirəm, hansısa kampanyalardan çəkinməyərək ədalətin yanında olduğunuz üçün bir daha təşəkkür edirik. My brother who works for Labour over 30 years, but I could notice that you are so brave without any fear. You could be on the side of the justice, which is highly appreciated by us. That's why I want to thank you again for being brave and being on the justice side. Biz onunla danışanda mən dedim ki, mən Azərbaycanda 100 minlərlə insanlardan biriyəm ki, kimlər öz uşaqlığını itirdim, öz gəncliyini itirdim. Məhz bu işğal üzündən, Ermənistanın işğalçılığı üzündən, torpaqlarımızın işğalı üzündən, 1 milyon insanımızın köçkün düşməsi üzündən, Xocalı soyqırım üzündən 100 minlərlə insan ya uşaqlığını yaşamadan itirdi, ya gəncliyini itirdi, ya da həyatını itirdi. Mən o zaman onun gözünün dərinliyində hiss elədiyi ağrını gördüm və o dedi ki, biz birlikdə gələcək nəsillər üçün ki, onlar bu ağrını yaşamasın və Qarabağda o minalanmış sahələrin minasız ərazilərə çevrilib, uşaqların, gənclərin xoşbəxtliklə oynayacağı meydançalara, ərazilərə çevrilməsi, gözəl bağlara, bağçalara çevrilməsi üçün bərabər çalışacağıq. Mən çox şad oldum ki, dünyada belə insanlar var və onların sayının artmasına çox ehtiyac var. Ona görə nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki bizimləsiniz. When she spoke to you, she mentioned that she's one of the 100,000 people who lost their childhood. But there were more people who lost their lives.
but she could see your sadness, but also optimism in your eyes, which you mentioned that we will make sure that these lands will be landmines free and they will be like more happy lives. And she appreciates again your people like you and thanks you. Dünya belə insanlarla daha gözəl olur. The world would be more beautiful with people. Ona görə gəlin dünyanı gözəlləşdirən insanlardan olan bu gözəl xanımı bir ürəkdən alqışlayaq. Çox şadıq ki, Umut müəllim, o öz mükafatını, onun üçün bu qədər önəmli mükafatı almaq məhz Azərbaycanda qəbul edir. Sizin dəvətinizi, bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqına sevgi dəvətini qəbul edib və bizim üçün çox fəxirdir ki, orada elan olundu ki, siz bu mükafatı alanda Azərbaycandasınız. Bu bizim üçün çox önəmliydi. It's also special and that you accepted Umut's invitation to come here because you got your award here in Azerbaijan, which means that you are appreciating Azerbaijan. Biz düşünürük ki, siz bizim mədəniyyət paytaxtı olan Qarabağımızın, Şuşamızın ən gözəl səfirlərindən, elçilərindən birisiz. Yeah, you are one of the most beautiful ambassadors of our cultural capital, Karabağ. I will. Və ən sonda istəyirəm, ürəkdən bir Umut müəllim alqışlayaq. Və onun rəhbərlik elədiyi bu fədakar insanları, komandanı alqışlayaq. Çünki qarşılığını gözləmədən vətən üçün, millət üçün, ümumiyyətlə insanlıq üçün gözəl bir şeyləri edən insanlara təşəkkürü həmişə ürəklə deməyi bacarmalıyıq. O böyük şairimiz deyirdi Cabir Novruz, sağlığında qiymət verin insanlara, sağlığında yaxşı deyin yaxşılara, yaman deyin yamanlara və orada bir yerində deyirdi. Bu yamanların ömrünü qısaltmaqdır, yaxşıların ömrünü uzatmaqdır. Və mən də düşünürəm ki, biz Umut müəllim bugün sizə ürəkdən sizin komandanıza təşəkkür edirik ki, siz biraz da ruhlanasınız və birlikdə biz də sizin yanınızda daha böyük uğurlara imza atasınız. Alqışlayaq. For the international audience quickly, so she's also thanking Mr. Umut because of not only him but also his whole team, which were working without any, working tirelessly. And she's saying we should value these kind of people when they are alive. This is a saying by one of our great poets, which he says that we should value people while they are alive so that they could be, they could have like a longer, daha uzun. I think you got what I mean. Və mən istəyirəm ki, biz fədakar bir ailə olan anam ailəsi. O fədakar ailəni də Vüqar müəllimin rəhbərliyi ilə bir ürəkdən alqışlayaq. Çünki biz Zahid müəllim, mənim dəyərli məsləkdaşım, qardaşımız da buradadır. Sizin ailənin əməyi çox böyük əməkdir. Həyatlarını hər dəqiqə, hər saniyə riskə ataraq insanlar üçün, insanlıq üçün çalışa bilmək bu çox böyük bir fədakarlıqdır. Ona görə sizə çox təşəkkür edirik və inanırıq ki, siz bax birlikdə necə gözəldir dövlət, qeyri-hökumət sektoru və beynəlxalq tərəfdaşlar birlikdə biz də parlament hər zaman yanınızdayıq, xalqın nümayəndələr olaraq. Sizi də təbrik edirik və hər şey görünür ki, əməkdaşlıq olanda, birlik olanda necə gözəl işlər ortaya çıxır. Umut müəllim sizin haqqınızda çox gözəl, ümumiyyətlə sözlər deyilmişdi. Mən çox şadam bu əməkdaşlıqdan və gəlin bu əməkdaşlığı ürəkdən alqışlayaq. About it too, please. So, Ms. Kanira Hanım, she's saying, let's applaud for Mr. Vüqar and his whole team Anama for their tireless work
Anama family, because they are risking their lives while doing all these projects, and she also appreciates, and she thinks that when we work all together, like you can see the real example of unity, where NGOs, government, and also international award winner, which works all together, and as a parliamentarian, of course, they will always be supportive too. So it's always beautiful when we are all working together as a family, let's say. Congratulations, my sister. I love you. I love you. Oh my goodness. You want to say something? Please, the floor is yours. İlk növbədə mən bir daha Haydi'yi təbrik etmək istəyirəm. Bu çox böyük bir mükafatdır və mükafatın alınması ilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Mr. Bugar is congratulating Ms. Heidi Kuhn for the award. It's a huge award, and he's congratulating you. Mən xatırlayıram, ötən ilin mart ayında Haydi ilk dəfə Azərbaycana gələndə o danışdı necə Ümid müəllim və Aysəba tanımadan, bilmədən ona telefon açıblar və təkidlə Azərbaycana dəvət ediblər. I remember last year, Mr. Umut was telling me how Ayseba and Umut was insisting that Heidi Kuhn should come to Azerbaijan without knowing too much about her. Of course, my father did a little bit research, but I was like, why you are insisting about her? Və Haydi'nin həyat yoldaşı hansısa bir məqamda Haydi deyib ki, sən hara gedirsən, sən bu insanları tanımırsan, sən bu ölkəni tanımırsan, sən hara gedirsən. Amma Haydi bu riskə getdi, gəldi Azərbaycana və mən onun səmimiliyini biz Tərtər və Ağdama ötən il etdiyimiz səfər zamanı gördüm və o zaman onun necə kədərləndiyini, necə o ağrını hiss etdiyini gördüm, onun göz yaşlarını gördüm və mən başa düşdüm ki, bu çox səmimi bir insandır. And when they were insisting Heidi to come, but later her husband was asking, do you know where you are going? You know, why you are going? But she trusted us and she came to Azerbaijan. And when I saw her visit in Karabakh, when I saw her and her tears, I could see how sincere that was. Və bu müddət ərzində deməli, həm Ümid müəllimlə, həm bizimlə əlaqələri kəsmədik. Biz həmişə məktublaşırdıq, fikirlərlə bölüşürdük və görüşürdük. Amerikada bizim görüşümüz oldu və bu dəfə də gəldiyində yenə də Qarabağa səfər etdik. Bu dəfəki səfər zamanı Haydi Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə tanış oldum və mən onun gözlərində qürur hissi gördüm. Okay, during this period, she never, we always kept in touch. She was always in touch with us, and we even met in the DC. So, and also this time when she came, she got familiar with our work, with construction work, etc. And she felt very proud. The work has been done in Karabakh so quickly, right? Və bu istək Azərbaycana yardım etmək, Azərbaycanda mina probleminin həll olunmasında iştirak etmək, bu işi sürətləndirmək istəyi sözsüz ki, çox dəyərlidir. Biz buna çox böyük qiymət veririk və inşallah ki, biz bunun nəticələrini də görəcəyik. It's really highly appreciated that she's trying to help us with the demining and all of this. So we really appreciate that. And Ambassador, everyone, I know everybody has to leave. Can we just get a photo with everybody in the room, please? I think this is a historic moment with everybody. So I know our country's here. And just in conclusion, I would just like to say my heartfelt thank you to God. Thank you to God.
Thank you to Allah. Thank you to Buddha. I'm Catholic, you're Muslim. It's the same God that we pray to. And without my faith, I know none of this would have been possible. And I'd like to thank my dearest husband, Gary, my 4 children, Brooks, Tucker, Kylie, and Christian. I dedicate this award to you and all the farming families around the world. And in conclusion, I'd just like to recite from the Old Testament, which is known by Christians, Jews, and Muslims alike. May they beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks, so that nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Let us turn swords into plowshares and minds into vines, and let's get a group shot if we'll come back to the dinner table. Heidi, 1 second. Let Mr. Bugard to finalize, because we also have Fahriye Hanım who wants to share. If that is okay, let's give the floor to Fahriye Hanım, please. Bugün çok meraklı bir gündü ve tabii ki bizim 30 yıllık işgal zamanında yani döneminde tabii ki menfur düşmanlarımız ve siz dediniz ki bu bizim problemimiz o bakımdandı ki menfur düşman Azerbaycan arazisinde 1 milyona yakın mina bastırıptı ve bu neticesinde tabii ki çok büyük bir dünyada artık globallaşan dünyada müzakere olan ekolojik teröre bu sebep olup tabii ki ekolojik terör bu global bir meseledir. Hem de ki tabii ki menfur düşmanın yani diğer ülkeye bir terör gibi de adlandırma olar. Bir terör hadisesi de gibi değerlendirmiyorlar ve böyle bu problemi halletmek için bize beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislər lazımdır, beynəlxalq səviyyəli yanaşma lazımdır və bu yanaşmada təbii ki beynəlxalq təcrübə təqdim olunacaqsa bu iş daha çox tez həll olunacaqdır. Amma bugün biz müzəffər ordumuzun və Ali Başkomandanımızın gösterdiği sayılara göre tabii ki Qarabağımızı azad ettik ve bugün karşıda duran esas problemlerden biri de bu 1 milyon bastırılan minadan, bu tehlikeden, insan yani ki hayatına ders edilen, ekolojik teröre sebep olan bu hadiseden belediye'mizi canımızı kurtarmaktır ve buna göre beynəlxalq tecrübeye ve bu istikamette bu tecrübeye malik olan insanlara ve bu yardıma çok büyük ihtiyacımız var. Ama şükürler olsun ki Qarabağ problemi ve Qarabağ torpağımız artık azattı. Ama orada yeniden o güzel ağaçların, o güzel Qarabağ təbiətinin canlandırılması için bəli, biz bu minalardan azad olmalıyız. Ona göre yaşasın Ali Başkomandanımız İlham Əliyev, yaşasın Azərbaycan. Çok teşekkür ederim. Əziz dostlar, mən doğrusu tribunaya hörmətli Fəxriyə xanımın çox nəcib təşəbbüsü ilə gəldim və Fəxriyə xanımın sözünün hər bir hecasını, hər hərfini bölüşürəm. 3 il bundan əvvəl Heydi xanım, Xalidə xanım biz onu Azərbaycan dilinə bir qədər uyğunlaşdırmağa çalışdıq. Fəxriyə xanımın ilkin belə məxfi üzərində bir qrif yoxdursa, təşəbbüs belə oldu ki, belə uyğunlaşdıra bilərik, amma əməlləri, fəaliyyəti onu Azərbaycan insanının nəzərində yaxşı bir adam, missiyaya, səfir və s. kimi adlara sahib eləyəcək. Amma 3 il əvvəl bu fəaliyyəti aparması sadəcə qeyri-mümkündür. Ona görə ki, sadəcə bu torpaqlar azad deyil. Mən 50 yaşımı tamam etdim, ona qədər bir qədər ədəbiyyata, bir qədər siyasətə bələd olan bir insan kimi bir damla heç vaxt bilmirdim ki, torpağa niyə ana torpaq deyirlər? Bir şeyi bilmirdim. Ədəbi, patetik, poetik və s. kimi, fraza kimi işlədirdik, amma bilmirdim ki, torpağa niyə ana deyirlər? Artıq dərk edirəm, başa düşürəm ki, insan özü bir parça torpağa çevrilir və ona görə də onu özünə doğma hesab edir. Torpaq bizi yemləyir, yer bizi yemləyir, sonra da biz onun üçün yemə çeviririk. Mən bir yerdə oxudum ki, insanın birinin birinə qarşı pisliyinin bir əvəzi olur, amma insanın torpağa qarşı pisliyinin 4 əvəzi olur.
ermənilər bizə qarşı çox böyük pislik elədilər, amma torpaqlarımıza qarşı o qədər pislik eləyirlər ki, torpaq onların cəzasını 4 dəfə artıq verir. Ona görə də bizim el misalımız var, deyirlər ki, nəyi əkirsən, onu biçirsən. Torpağın, yəni müharibədə hər şey məqbuldur. Göylə savaş, torpaq üstü savaş, tankla savaş, dronlarla savaş və s. Amma torpağın altını dövlətə, millətə, düşmənə çevirməlidir. Ermənilərin düşmən kimi fərqi odur ki, torpağın altını da bəşəriyyətə və bizə qarşı düşmənə çeviriblər. Torpağı, ana torpağı da zəhərləyirlər. Təkcə bu fakt sübut edir ki, o torpaqlara öz doğma torpaqları kimi baxmayırlar. Fəxri xanım dediyi kimi, bu torpağa Ali Baş Komandanın iradəsi ilə getmişik. Və 1 milyon da köçkünümüz var. Fəxri xanım 1 milyon rəqəmini deyəndə, niyəsə 1 milyon rəqəmi bizim asosiasiyada belə qalıbdır. Hərəmiz bir mina təmizləməliyik, hərəmiz bir ağac əkdiyimiz kimi. O minaların yerinə ağaçlar əkəcəyik, düz 1 milyon. Sonra 1 milyona qədər insanımız yavaş-yavaş ora gedəcək, o torpaqlar təzədən canlanacaq, möhkəmlənəcək. Mən uzun-uzadı parlament nitq eləmək istəmirəm. Həydi xanımın uğuruna sevinirik, onun qəlbinin bura bağlı olmasına bir tarixi kök axtarırıq ki, necə olubdur və Fəxri xanımın yenə də məxvi olmayan bir sözünü daşımaq istəyirəm ki, 1 ildən sonra, 2 ildən sonra nəinki Blinken, yəqin ki, Biden də, digərləri də Həydi xanımın Qarabağ torpaqlarının o canından ağrı kimi olan o minaların çıxarılmasında torpağın bətni də əslində ora azad olmasında iştirak edəcəkdir. Eşq olsun Ali Baş Komandanımıza, eşq olsun qələbəmizə və Ulu Öndərin 100 illik yubileyindən bir gün sonra da bu əslində Ulu Öndərin 100 illiyi qarşısında da bir hesabatlı bir xidmətdir. Təbrik edirik. Teşekkür edirik Sait müəllim, Fəxriyə xanım. Əziz dostlar, qızım tərkib elə bunları. Əziz dostlar, burada... Thanks to Mr. Zahid, Ms. Fəxriyə xanım, over to everyone. Burada bizim partnyorlarımız var. Avropa Birliği var, Avropa Birliği nümayəndəsi var. Britaniya səfiri şəxsən özü iştirak edirdi, üzrxaxlı eləyib getdi. Amerika səfirliğinin nümayəndəsi Phil Tish buradadır və UNICEF buradadır, UNHCR buradadır. Ben istəyirəm bu təşkilatların hər birini bizi almışlayaq. Xahiş edirəm. European Commission, US Embassies Representative, UNHCR, US Department of State. US State Department. Yes. Which one I missed? UNHCR. UNICEF, UNHCR. UK Ambassador. UK Ambassador. Yes. We really appreciate your presence here. Thank you very much for coming. Ama burada bir şəxs var ki, bizim bu fəaliyyətlərimizdə, xüsusən də Eydikünün bu hər iki səfərində canı dildən dəstək verən Sultan Hacıyev, bizim administrasiyanın məsul şəxsi. Mən istəyirəm onu həm salamlayaq, həm də dəvət edəyək. There is someone from the presidential administration who is always with us and supporting us. Even our ambassador also calling. The ambassador is calling from Washington, D.C. Ibrahim Hamzar. Ibrahim, can you say anything, Ambassador? Here. Hazar İbrahim danışır. This is your ambassador. I think it was. Let me call you back. We're in the House of Nobel and you're on a speaker right now. I'll call you back and thank you so much. And here is He's gone. Bye. Ben eyni zamanda istəyirəm bir Qarabağ nümayəndəliyini də burada xüsusi salamlayaq. Eldar müəllim. For the world to find the right way to recognize your efforts and your contributions. We refer to mines as to seeds of death. We're so grateful that you are with us, helping to promote the seeds of life. Thank you so much. We appreciate this partnership and we look forward to continuation. Thanks a lot. Mən üzr istəyirəm, mən burada iki məqamı qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, bizim fədakar mina təminləyənlər, hansı ki, gündə hər səhər
sahaya çıxırlar. Öz həyatlarını riskə qoyaraq bu minalarla mübarizə aparırlar, onları tapırlar, zərərsizləşdirirlər. Və sözsüz ki, belə bir gündə bizim mina qurbanlarımızı yada salmamaq olmaz. Təəssüflər olsun ki, bu sayı artıq 300-ü keçdi, 302 nəfər oldu. Təəssüflər olsun ki, həlak olanların sayı 50-ni keçdi. Və Allah ölənlərə rəhmət eləsin, Allah qalanların şəfasını versin, Allah can sağlığı versin və biz ümid edirik ki, Haydinin Azərbaycandakı fəaliyyəti bu rəqəmləri sözsüz ki, azaltmağa kömək edəcək. Təşəkkür edirəm. We would like to give the floor to the U.S. Embassy's representative, Phil Tishin. Please, my friend.